kuva nayo babwiriye yaragiye igitega kandi yagiye umuryango iwabo namuze kuyaga neza basimvirize imva n'imbano yabiye by'amatongo ubona ko ari kwibarabara wozuzo sinyara ushondikira timiri turahanana ndushinda ndabagwemwe ucukanguka nawe uvuga umenye nyine ntavyo waruzi oruke plan yose waruyifise biraba gisa ko nanjye naragize Tewe rero ufise inda nawe nabyizeho cyane kuko nubundi jyanda rega se ujya mukobwa yego basi navuga ati jya mukobwa basi ariko arahangayika aho ikibazo nuko numva harimo n'umuryango rega yena amaso yacu sibyo amaso yacu bikwiye vraiment ndembe kwibafashamo ukuru ndazi buryo ndabikora ugira atachat ndamubwira gute kandi yakashaka ziri ibintu mu nzu kandi inzu kandi yari chambrette ni nk'abantu kwebe mukamahajya babigwe n'ibyo ari gukunda ari gusanga ko duca Every story matters. Every story matters. Akunzi wa STV nize ko meze neza meze bon jameze neza ndashima ndi quelque part mu siteya yabona na bukuru mwibuka ko ujya mutonya wa bukuru hamwe tugenda gukora ikiganiro bamwirukanye bibi kutewe nuko jyanduru batena rahabu atemeje base ambira ati bukuru ari ngaha yakubwiye ko bukuru yaduze ni byihozewe mana yanje rahabu reka ni mwono no muryango sohoka mana simvaha we simvaha rahabu simvaha rahabu reka induru rahabu rahabu reka ni mwana gushwana basha nutava ngaho none bundi ho muraza kurarana niyo yaguteye ndamugano nega birumvikana ko nebabwira mesi muko murabibona nucuja he ni nkawe gukubita hasi ngaho agoye gusa aho mwawureze ndahazi ego yakubwiye ko ari igitega telefone bande yo telefone warayinguriye jewe na telefone ndegutfirira amata mu telefone umvrere ikintu nakubwiye mu bukebuke je bwa mbere je mwana icyo ndabarabiza abantu bose je nivugira gahoro aho ushaka ibintu bineze rahabu ntimugwane cyasohoka sivyo je nta nguvu mfise zo kubangurukanya no kuri kwimana meha nini je shaka kumenya shaka kubunya bukuru ahari kugira bukuru waze umwana w'abandi ujya mu bugera rahabu bigende neza bukuru avugana ujya mu vyeyi jogenda neza gusumba paraporo ko bukuru gumagenda ariruka ahunga nta uhunga amahoro vipi meze neza nari ndakurindiriye manwanya munini kandi watevye wari mubiki oya bisemba karakano gatoya karaka probleme gatoya gusa byahetse shawo ubuzima bwari bwiza vre navangoza 1 million mama yaragize gendo nyakiye de chindwi zibiri wararonse akazi k'ikiraka none ubusigo bahe ubu mbaho haruguru kandi nawe ngo warakwirukanye kuva cagiye ngo ahabajye makajya nivyo reka kubinyibutsa bijya bintu vrema kandi wabigize byose wasi nabigize bro ni wote induro ashatse kwica umwana w'abandi je hajya aho nani kosa ndarafise deje dega bikosa urayifise ko n'ubwa mbere n'uwamuzanye sibyo kubw'ibyo vrema twaravuze kandi nabikosa wakoze no kutigeze umwumviriza ndamubwira gute kandi yakashaka ziri ibintu mu nzu kandi inzu kandi yari chambrette ni nk'abantu kwebe mukamahajya babigwe n'ibyo ari gukunda ari gusanga ko duca kinini cyane ciki rero kuvuze kinca oya nituje muri biro sibyo kubw'ibyo vrema twateye induru turashwana hamwe n'abanyi namwe nijyanzu ari abamva nabi kumenga yuko ndabateye mudurumbanye cyo bagomba ko banyukana bagije ujya musinye nace ndamukurikiye Javraje warautaje nukuri natagiye rero baba pandi ho nashikwa nanje nkora panze jewe wapi cyao mbaye sipanze oyambaye kumugenzi none yamaye indaro y'imisi mikeya umva rero bisigura ko mari uzokura mu kiyede uzoca yakoresha n'ikindi kintu none wogirana uzoca yapangamo kugira urarondera kandi kazi kubira uyungunganya nivyo ndiko ndiga nyene vuba ndazi nzorondera mpanga none bro utabeshe uvugishije ukuri utinya imana mukuru wawe ari he mukuru wanje kuva nayo babwiriye yaragiye igitega kandi yagiye umuryango iwabo namuze kuyaga neza basimvirize imva n'imbano yabiye by'amatongo ivyo yagiyemo rero nubwo biruka ariko bro ishire mu kibanza cy'ujya mukobwa ishire mu kibanza cya rahabu uwo muhungu araguteye inda irevire urazi wabo usanga nubwo baba batsindaro mwe ukabona famiye y'umuhungu rero n'uwishire mu kibanza cy'ujya mukobwa bijya wamugiriye ni wo mukobwa warayikugiriye wari kwifata gute ntari kubabara rero vugisha kuri aha mukuru wawe ari kandi kuko nta yindi nzira ihari yo kumuronka bukuru atari wewe
urumva kubw'ibyo yego vraiment kurya ntabyo buranje ko namukoreye kibe sibyo akubwira nagamira nifise kigenda ari abukuru ko bukuru nabyo yigiza ambwira nigeze kubwiye ko ateye inda nabyo yigiza ambwira gusa nyene ndabiravye n'ukuntu kurya umukobwa ndazi ni umukobwa mwiza ko ntiyari kubesha akahita kuri bukuru kandi nabukuru n'ubuzima atacafise n'ubuzima ari turimo burayumba ntiyari kumubesha nkace ndabyibona ko byo bari ibyo bishobora kuba ari ibyo sibyo amakuru bw'ibyo rero jewe yego narakoze kosa ariko ngo tubwira nyine ari Gitega izo ndamufasha gusa kuko urumva nyine kuko namaraso yacu yabakarangara sibyo ko sinofata amaraso yacu yangara ko je narabaye naraciye muri byinshi ngira murabiza nareze namukapapura abone ubuzima naciyemo urumva bwari ubuzima bugoye cyane kubw'ibyo rero je cyo ndabafasha kiza mbarumenga yuko ntorondera bukuru urumva kuko ndaze muri mu ndazi sinzi ko yo nabitaba cyese je gusa ndamurondeye numva niko gipanze none mugari Gitega vya vrai bukuru yaragiye okay rero ndaguha plan kugira bikunde ko namanuka ko niyo mubwira ngo manuka ngo ndafise kibazo yova nkubwira ati mbwiye kibazo ufise ndakurunke mara kuri nikaje wowe uza kumuhenda nubwo uca kumubanyi umubaka mu address ukamuhenda kufunzwe kugira amanuke yavuma birabaje n'ukuri birabaje sana ko narabyize cyangwa rero ufise inda nawe nabyize cyane kuko nubundi ryanda rega si ujya mukobwa yego basi navuga ati ujya mukobwa basi ariko arahangayika aho ikibazo nuko numva harimo n'umuryango rega yana amaso yacu sibyo amaso yacu bikwiye vraiment ndembe kwibafashamo ukuru ndazi uburyo ndabikora ugira atacatse wera bayo ducikorera ko komsa kugira bizogende neza kuko singaho urumva mje wona ko tumuronka bukuru abwo nyemerera kuri umusura ari mu telefone kuvugije ejo nzocanza surprise chinza surprise bukuru ibaze ko nanje kubera wewe oruke narinje kubera byumva sawa kandi abikora urabyinyemereye yego ndabikwemerera nta kibazo wewe uze kubikorera kuko byaba byiza cyane gusumba ubwo uza kumuhenda ati nyene urazi kunza kumusomesha nka brother ubwo uca kumubanyi wewe tutagutorera he jewe okay mva je aho uza kunorera sibyo urashobora kunorera tumvega basha cyane nubwo basi bitogenda kuko tukazusanga ugatumwihamagaza mu kitojya kwa botike ubona ko ari kwibarabara wowe uzosha usinyara ushondikira ati miri turahanana ndoshinda ndabagwemo ucukanguka nawe uvuga umenye nyine ntavyo waruzi oruke plan yose wari uyifise kuko nukuri sawa ndabikubwira ko okay ndamubwira kugira cyo duhura nkaye ku botike kugira nawe tuzabikubwira wowe umubwira amanuke kubera sinona ko ibintu umukobwa ndi mukobwa atari byiza nubwo se yamwemeye byiza nukuri sawa wewe byereka ngende mugabo icyo kintu gikorereye abafana ba Steven nyine barabibona vraiment kameme ko umukobwa atatubagumba afisinda irevye n'ubwo yabamutoye mugabo umwana akeneki urukundo rwase umva niba bangopereye ko kandi bukuru yaramuriye nawe kandi mutonya guhari umva ko ari kubatisha agaciro gusiga baje niko nyene bukuru yari yabimishije gusa rero ndaho bavema nyaka ngwese nibyo sawa rap we tuzosubira rero ndozakuraba nta kibazo mape na hanyene nta nyene kuri ya butike haje sawa merci we ugikorereye kufumura mpanyisho none ubwiye umuntu akuze sibi ndabikora vraiment powe ni wigiri warugiye sawa fana ba TV makoze kudukirikirana rero inkoko niyo ngomejo bukuru ngaha je ndaziraza kumanuka ko yumvise ati mutonya yarafunzwe ndazimaze kurara manutse ndakunda cyane Every story matters.